Nkatho cia mwanya muno nontu bwakona kanya kwatana batu Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 23 mweri yoele mwaka 2023 bitawini wa Kengero. Tukiambiriria ni ati akariba kumantere cia Thaa giciko bunge kia Bori bena gintu gia kuirirwa na bui nyuma ya kiriro kio kirabethirite bakirira kwa kaita kara yake wache barabara njia gukinya mwisho. Mubunge wa giciko bunge kio mugambire ndikire na rombete barabara ya kilomita 5 kwithira giekerwa lami na arakiarega itakururia wambiririe bo barabara ya rutete mukana giakari barabethera bakiokia mathaga ya kubuithia barabara na wita kuyendia mawira kirigana atwambiririe na riboti yo. Ro ni rwimbo ruringirwe kugwirwa na bobate bangende ni akariba tauni ya Thaa gicigone kia Bori bara batwire kurira neto barabara to matura tura tuthiurukirite tauni yo kuthoka na ara nande barikite na kwangura kathanguri itho na ara mubunge wa Bori jo mugambire ndikire arikite na kwaranira na rais na kuewa kilomita 5 cia gwikira rami tauni ni ya Thaa na kandarathi kunenkanirwa kirirwa ngiro kuthondeka barabara jarukena na ngugi ya uthondeki barabara yu kwambiria. Sasa juu ya mheshimiwa juu ya kupenda wananchi wa hapa Thaa akakuja kwetu akatuomba tujenge hii lami within Thaa roads, Thaa loop roads, na sasa ndio maana tuko hapa. Sisi engineers hatutakangi kuongea mingi, tunataka actions there are 4 loops ni barabara 4 zinaingia kutoka kwa main road iende izunguke tuende kwa shule, tuende kwa DCC and hospitali I think. Yes, to the hospital and hizo zingine mtaambiwa. MP mugambire ndikiri akiaria kagite na kuruguria wambire ba wikirira mieu na taririte ura njira yu cia thonde kwigathethere gukiri uchumi kwagirithia ukari wa mwena ngendo cia kari. Huu mlandi wa barabara ni kati ya barabara ambazo mimi tumekubaliana na His Excellency the President na Mheshimiwa Gachagua tutatengeneza katika Bori yetu. Kwa sasa ni leo ni hii kilomita 5 ikipitia Indala ya Thaa. Hii itazunguka kutoka hapa kama mmeelezewa, itahakikisha tumeshukua lingi zote za Thaa. Itasaidia wafanyabiashara. Kuna maduka ambayo haikuwa yanafikiwa, sasa itafikiwa. Kweli si kweli? Wale makanisa watu wanaenda kanisani watafika kanisani sasa vizuri, kwa sababu barabara zote inaunganisha kanisa zetu hapa, si ndio? Kutakuwa na usalama kamilifu. Askari sasa ataweza kukimbia bio kuingia huko kukinyesha huko nyuma ya Panama huko Port House, yote hiyo barabara itatengenezwa. Kukiwa na shinda huko askari wamefika huko, si ndio? Pia tutapata watalii, kwa sababu sasa wafanyabiashara wangi wataanza sasa kujenga manyumba ya ngorofa, kwa sababu sasa wameona lami. Mate ni Kombore ne MCO wa Thaa. Leo ni siku ya furaha yenyewe. Tunafurahi kwa sababu tumeletewa ile maendeleo tumekuwa tukihitaji na tukiomba kwa muda. Kwa hivyo kiufupi nitasema mko karibu, tunawakaribisha hapa Thaa, mtufanyie ile kazi tunaweza. Wakati hii inaendelea pia mimi nakuja next week tukiwa na governor ama next week but 1 kuko na 3 milioni zenu za basari tutarelease. Na pia hizo njia zinabaki kidogo. Hizo njia zinabaki kidogo. Pia hata sisi tulete matrakta zitengeneze. Sisi tengenezwe pia sisi tuseme tumefanya kazi yetu. Kuna ryojo atongire baukarene baritete mukana jo monene kire kare barabara na karumenyerega ukura pegi kana sumiria kandarathi benjera mekana ya barabara na gusiendire skerebu gintu kira gitigango yawe sokete na nyuma na rebe erika gitene gaka ura wondo kagwa twakajukire tagarere ritoreke watho. Kuna wafanyi biashara ambao wako katika barabarani, tafadhali mkiambiwa muondoke ili waweze kufanyia kazi na wamalize katika ile muda ambao walipatiwa. Wako hapa kwa miezi 4, at most 5 months, so wanataka maximum cooperation. Mumeambiwa hapa mnatoa hapa hizi vitu, jamani usifungwe juu ya kapeke kamoja kiasi, yeah? Because tunajua mnapeleka kwa scrap metal dealers.
Wachana hizo vitu. Hizo vitu ndio ina guide our engineers wafanye kazi mzuri. Na hatutakuwa na huruma na nyinyi. Mwenye atapatikana na hizo vyuma ama hizo pegs ni ndani tu. Sisi kitu tunawaomba, tumekuwa na challenge. Mnangoa, unaona hizi pegs tunagongelea huku kando. Tafadhali msingoe tena. Hizo ndio zinatusaidia kuwajengea barabara. Yule mtu ya scrap hapo ananunua hizi vitu za barabara, aende aambiwe kwamba mimi sipendi kurudisha maendeleo nyuma, kwa sababu maendeleo ni kwa ajili ya kila mwananchi, si kwa mtu mmoja binafsi. Mbona unachukua shuma jamani na kitu ya kusaidia? Hiyo shuma mnaenda hapa mnapima na bwana county commissioner na bwana Mwendwa, muende kwa huyo jamaa, hiyo kwanza tumstue kidogo. Kwa sababu tuko na report, ambia tuko na report ndiye ananunua. Ndiye ajue serikali iko. Si ndio? Tafadhali tukubaliane na hawa watu. Tumekubaliana mtasaidia? Na wale watu watapata kazi hapa kidogo kidogo, ukipata kazi siku moja, alafu washia mwingine apate siku hiyo nyingine. Si ndio? Reporter Weru TV kumatima ugesuoneke buri mbita mawira kerigia. Thank you very much. Kongi na kunia tembe ombithe bakumantere chia marire geshko bunge kia Gembe North ni bakumito giotumiri kana kiemichetho mwanya mwanya ni njira ya kwebukana na utumiri bwanda wa chiambogita kulingana na bangane ba michetho ni ati ikomba kuithira etetheria mbe ombithe ba kinyao ukiria bie wa bio ya barato tarirwa imwandiki wetu wa Nteto Nicholas Jabari. Turenda antu bonthe ba community yetu bakure together, tukuranie together, tukienda na kumenyanira na ukarania. The problem with us Africans is to expect to be given. Akwebera mpanga ino ya antu kwithirwa bagetagira agutethwa ni antu barabangi no mwanka mugongo uthinambe na kuwatithanwa na antu kurutano abo kwirutira angugi na muno kuruki gutumira inya irabenio na njira ira yagirite. Kiononto Reverend Jacob Kaiga anjirite kinyamechetho ya ambeombithi nikenda bethirwa baya na manto megie kurutaruta manto mathuku mathuganiani mao na bakaithirwa baya na inya ya kuruta ngugi imbega bantu akuruta ngugi inthuku ta chionyi bwanchobi na uri ibanda wache kulevya kitu maana bakarabakaithaia manto yateagirite manto maita maingi ni kurotethwa bethwa baya na micetho baita ki drugs baita ki ako na mantu yangi yatukumya tibui ana bete iba bega muno in the community tukaiwatani tukaua tubatithirie micetho mingi mibira football netball volleyball na micetho ingi yothe twina nyandats na kinya mauna ya bwerirwe ni tukwenda kiroto kiki tukia utethia community tutethia baraki bakwenda biakuria baraba kwenda mburi na bakwenda mantu yangi ana bakareo tethwa kinya bakathomethwa na kinya tukanenkanira na anja ciao bari na ubatene bwo kuthithia baeta na mbere na mantu atibui. Next March tutapanga ikue league. Tutakuwa tukitoka hapa tunaenda Lenjoka, watu wa Lenjoka wanatoka hapa wanakuja hapa, watu ya Kadhelo wanatoka hapa wanakuja hapa, so that we can build one community, kuwe na cohesion. Na vile vile itasaidia vijana wetu kutojihusisha na mambo ya kukua free na alcoholism na drugs. Ngoroki iyogu Reverend Kaiga aliuga michetho ino anjiritie ntere echa marire na ntura acha kubi tika yorotete embeombithi ya ntwarume gaki no ende kinya ana abare no bakaithiro bena michetho yoyo chetha ni kenda kinya mantu meye ana kuwata ndabare banini ithina mbe na kurigwa neo alle pregnancies ina thina ndene community cietu iteo ene mwera atumite mbambiria michetho ye utero ite alle pregnancies baeta kurethia bonthe bakari nthe muchie kana bae areti na kia muti na ne antu ba nene na ne antu ba na inya antu ba bati inyewe bati kwa channeled to good work na ikio tumite twambiria mithireje na micetho eje kuma Gembe North Betan Class Chabari.
Nkoloki ya ngiri 30 kuma kaunti ya Embu ntere chiambere nothi bethirite bekulukira kaita kaumo iwachia stima hamwe na bobe na wiregero nyuma ya rwangirwa mainya hamwe na thirikari nene kuwatanira na kuwati bakethira betira ntere ini kwithirikio na stima ntoburaba wiriritwe na kuwati bokethia bokiagirithia biashara itumaira mwakio stima. Makiria ya ngiri 30 thiini wa gicigo mbunge kia Mberenguru matire na thitima. Ino ni kuringana na mbunge wa Mberenguru niwe Geoffrey Ruku na uria wambiritie murandi wa gwikirira andu onthe a mwena uyu thitima. Turatarire matura ma Mbere North maria matena thitima na matura maria matena thitima thiini wa Mbere North ni matura 368 macio ni matura mengi muno. Ungithii gutaraniria wetura rina micii makiria micii gana koguo turario voro wa micii kana andu ngiri 30 thiini wa Mbere North aria matari na thitima. Na varia ekari a matura ngurani makoretwo makithinika muno matari na thitima kuma miaka ya tene no ati riu mari na mwirigiriro ati gukinya kwa thitima matura ari mao gukathie vandu vanene kwagirithia muturire wao na njira ngurani. Nitukuruta mawira mengi muno thiini wa itura riri nitukoragwo twina mathina mengi muno ria tukwenda kukate mirango kuthondekerwa mirango thiini wa itura riri na gukorwa kwina kinya mafundi no makithie mawira ri kundu kuraca no ni ati wira nukorwo kiruta guku thiini wa itura riri ndu mabinda maria wana thimwe kathira mwangi twagenda kinya Ciakago na Ciakago ni kilomita 10 arafu ngitwara thimo guo nendie na ngari na nathi na vikiviki yo no asara nundu no akathimo kathe ni thiete gucanjirwa na nginya ciana ukorwa ni itirabata kuthoma na tutaa rimwe tutaa ni turathukia ciana mentho ana ukorwa ana ugima wa mwiri no amara affectwa nundu wa maguta. Gukuruku akirutaga mavitia thirikari iria ciari wathanire vau kavereri ni undu wa kwaga gukinyeria ekari a Mbere thitima wariria ndemu iria nene makiria bururi cia thitima iri thiini wa gicigo giki gia kaunti ya Embu. Tui turi andu a Mbere twina ndamu ave cietagwa 7 Fox Mugwanja I think 3 kana 4 iri thiini wa muvaka wa Mbere North na gugwetu gutire thitima na nikio gitumi turauria Kenya Power, Kengen na Electrification Authority na thirikari yetu na nimbici to thirikari yetu nirathikiriria ni tukugeria gwikirwa thitima gugwetu nigetha muci ukwena thitima to ni twagirwo gukora tukienjoy ndamu no yava muvakari wetu. Ni maragia miario ino mari mwena wa Mberenguru itura ria ivutuka kuria ruvonge rwa Kenya Power rwikirite ekari a mwena uyu transformer na kumagwatiria thitima miciiri kwao. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Antoba kuroba kumantere chia tigania West baishumirete na kuariria kinyamara kia mpanga ya mpara kiraba ethirete bekulukira kwa kaita karaya ekarika nonteri chiethirete chieko yiro mobu puingi nkulukia miaka 5 ikwethira gutithirete kwina mbura ya kwana ya mbura tukwiri mukiri wa mithika baito twa metho twithirira tuthika watugirwa imirimo turia uti murimu ya mpara uti mirimo tu ni omwiri murimu ya mpara mpara nuite na mwana mweguruguria onu antuko yeli thatu agerela ibwo kurekire antoba kuru kuma Rwanda rwandia thwana tigania West na rabarumeri mpara na kiara mukia kwe miaka 5 nende bakiwa ibarumeri mathina kithumba impara ene turi utetu bibwa kola to ina tu ngunya nyumba no mpitu no mpi njo unira rere to pitu birare kuo birathira ngari ntombo ginya ko no ndire mire ginyambi kinyanga oko gweru are nkuimpara twana tura twe nyumba ntieri muntare athomithia kana itaka achoka na kana ntira utekio mbona kio mwa ande yo nto inda mba utakora nguo kwa barona yo nto inda mba kwa andre kwa ngaita mabutine ndamba ka bebuti teomba ko kebarwa na nteomba ginya kuraja lakini to thirikari atu ilela reto atethuka aba na kainya ibare mete indo bia batethia na iti lakini bia rero imbi indo utwagwanana baatwe kinyana bongwa baba thoma ito arire mingao ya kwendia ithukuru inechie bare na kinya baba ingi baina kuru baraita
na bande wita mwekurura wengwa atibio atiribio mutethia na atina njira mukurura na atura kaumba kuona kajira kawe na ukuru bawe kinya githio ibuiti tongi mwana ora kwirwa inwe nwe mwana wawe alire miria na kalimiria mucoke ende atwalilia muciari u aucererwa waigwa mwekurura au kuotheri na ina intovia bikiombo mutethia amwe na kwithira bia kuria bika ibira birare miunde ne ibira inyangirwe injou akuruba bariwe kinya ruirwete gintu kia gorogo ntuku untubu baomeria muturire kinya nkuruki irarithirwo njou mpempirio kama na mingo yonthe kama kintu kionthe kiathirire ibo tukuraro u tutiona kintu kia tutethia tutiona kintu kira ndumba kuona kana ndumye kinya kana kaimuki ndauga ira twithira mejie ndene na ikuria miunde kuthira na bangi tukorio tutena kia kuria ibo tukuwa kawira nerwe twalilie miara yongwa ni aumire kwetu tuteka ngirini kwetu tutena rui ibo kuile lana ndi antu kithia tikithima kira mutunga erenjiri ara tukithia twina thina nyingi muno mbwanirwo rui tutethetie kuma itari ringi mwanka thano era mwanka nendi kithima kingi kiria igathukire kikuthuka ikithia tani nakio na kuma uende mantu aitu kwenda mantu ya haraka no mantu ya kuya ya haraka ya urabu kuona accident kwa yengari bukwa bwa kimbilia na usalama bure boita itarira ya muntu ra ukwa mwankana ndikithia ne kuria bakwa kwa uo kwa bakitheta batikomba kuira rui na atina mbecha bia kuira nabio na ina mbecha wa cio kuruira ciombo mutethia lakini atina cio na imbikibikire kuira rui na kira rui ni muntu ro banganitie igana ryawe mwekuru kuona igana ya muntu ueterete mweri rui barombete atongeria baoti reiba kona mbecha ciokuru pakio ibaeretie kwithia tira maite maingi ndu thina no itite na mbere obakanda na kinya bakiromba antu bawendi bobo yoti reiba obaguna nona bia kuria kaitene kaka omukibo bara bandiki moiro mwanja boyo kerwe batu twandiki moiro nana tariki mwa tutona otora twerwa kalisti eto ikeya etreya akare iteya ende wonto tukulala ka tukole tere neka listi kuma maka unto na maka komi neka listi ya etere aurire Nairobi onto tutona mbeje jicho kuro na bange bare ya tukatuguria njira tuturanjire ne ya bangi tuata barabara ya bangi turuma kwamba chiri kurumwa bangi ni onto bangi bakurumwa lakini twilela prosenja yetu na twitirite tutikono utwira ni ata kuita itawa kenda bukinyela mbecha iriku bukinyela mbecha kana bukinya mukondo na yu nende njira tukuria tuturwe barabara ene ya bangi njimo na mutunga na kawira iba tuichiomeria gebura zinde ditone kira tugomba gutethwa ikyo mnyabora katuthira iba tuilele tukathira Rwanda na itu tobakulugerie nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Kathoshe mwanya muno kiwe mukiri wa mithika na kiwe mutegeri kwithira witite na mbere na kurumira ndeto cia Weru Thaa mwanja atonekanya kunogo kanini ndu tucokirete na ndeto nkulokio geta kuraya Nandi no wikire ntumirie ku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumio kwenda bukinyira mwingi amo na ntumiri cia mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo ntumirie ku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya Thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana oringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika kwigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street Meru Town turinge thimu gukurukira 0703 509 493 The Kenya Airlift Program empowering Kenyan students
yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Ngako atogeni na nkatho cia mwanya muno ikwithira witite na mbere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokirania ati aciari bara bataikiana bo class kia grade 7 kana form 1 barutiri mukana ni chibo wa Kirang'ondo akiwe bambiriretie musako yoshwana na aciari banara kwa thirikari nere aciari kanya kwana nebo kendo tiri bakuibanga bangania na wikiana bo skuru ya brato tarirwe ni class Chabari. Utebingi bya muhimu saiti ya kuthomithiana na ikyo nontokera muciari aina mwana abatiri kwithirwa ari cukuru mwana babagerete kirasi kya binana bakwirikana iba batiri kwithirwa bakira ana abonthe e cukuru gakuthose kuthomithiana muciyoku ni yakayumbite tu uri mumbi na bengi bakutheta watu ai bakwirotora umbi ukia kuthose kuthomithiana uri mumbi tu kuno manka tuthomithiana kenda tukuria ntura cia ntura itemyokura bila elimu. Abo bara baruthite ingirindi ya 6 baithire bakithongirwa kire junior secondary ne kenda abathina mbe na kuthoma. Tukundiro nana bara batiwita skuru bara bena aciari bana na misie itugwita round na twinandiri transition ire rikuthai ana bara ri class 8 no manka twakigise kethe ni nkoe bonde ibaraite ya secondary na bara bata eta tutayari kupambana na aciari kenda na bomba kuita skuru. Nasema watoto wapelekwe shule wa JSS. Hata kama mtoto hana nguo, yeye mwana yakoto atena nguo, pikare kwa mwanone te sukuru athome nguo ikaura wa pole pole. Ara ngibo kubwa pikare tika kuipese witeke kithomo ne kia junior secondary pikare ruwa mathomo yo kwa ya etablishwa yendelea boya no mwaka kuna challenges. Ogure musiari babangi batakirwanirite kura ito ibige bikuro da iyo to uniform matai na maku ya kwandikira lakini system orayo weta ikaetekirika no to bigare kedo ekuri provide resources bigare ete kwa na pesa cia kuimprove facilities in our primaries. Kuringana na chibo wa Kirang'ondo to Joseph Kaberia ariuga mwankira athaino gutire mwana batiri kwithirwa ri muji na kwa bari machibo na atongeria bangi ba matura iba kuthiuruka ontura bakiona kana kuri mwana atigitwo emoji na ora muciari akonekana ari na mwana wake muji akathuchirwo matagaria makiwatho itukutheka aciari no ora turabaete kanya skuru iri kuruorwa kenda na bacoka Kowe ndi mwanka witu kupambana na ya report yongo diga ni wite report ya 100% transition na no mwanka to biro nabo kowe ndi nkuromba twendiana skuru tukimenya otebinge muhimu kusinda kuthomethiana thikari ikithira ndikira arimu uthie skuru thayite na riuba secondary ya junior kwa hivyo anaibaranjire kuthoma kinyekethe mauku ya tirakinya iru itu download ginya mauku ruthimo ngwitikiria by next week tukethwa twikwanjirie kura mauku turi amwe kibara pamoja na wesa plus betu kinyanja we Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anaibaendo shukuru mathomo ya kuendelea tayari shukuru enana ibandikiria ruweli shukuru enana we butene andikiri umwe enana we butene andikiri badatu so kutena thina ya arimu be resources sisi yetete mauku nana bakanjie kuthoma bweya Kumagebe North Pitan Class Chabari. Abiashara bao antheguroni ya Kenya ibambiriretie mutaratara yotiri bawita ome antheguru ya Kenya yontu ya Dubai bokendo tira ibako ila twanya twangu etura tumbikia kwithira twibagune karikano wa antheguroni ya Kenya ikwithirite kwina tunigu obwa twanya twangu. The big question is whether we have explored all the opportunities that exist in this market. You have seen South African or Nigerian companies come into this market and fail.
but yet there's a lot of opportunity. The fact that they're coming into this market tells you that there's a lot of opportunity in this market. But also the Kenyan market is becoming competitive, so we have to look beyond these borders, look at what opportunities exist in other markets. We want to take this vision board party to Dubai so that we can meet with business people there, so that we can network, so that we can look at angles of networking and collaborating. The cake is really, really big. It's really big. But for you to take part of it, for you to have a share of that cake, you've got to be bold enough to take that step. Dubai, of course, is a capital of everything right now. Everything new, everything good is happening in Dubai. So how about we export what we guys have that we are famed for as a country? Our culture, for example. What is it that we can package and take there? And the way you do it again is by networking. Networking in a relaxed atmosphere. It's easier to meet somebody in a concert on Saturday, have a drink, dance together, do things together. On Monday, you're busy signing. But the guy walking in on Monday will not have a chance like you, who already interacted with this person the previous, in a relaxed ambience yesterday. Yeah. So the idea for this is to really interface these two. Can we have the two governments talking? Can we have the two business community talking? So that's why this trip has been packaged like that. But of course, also Dubai is a beautiful, beautiful place. And so the idea is, how can we have both work and play? And so we've been able to sort of thread that very thin line between work and play, where you get 5 days of absolutely amazing experience to see all the sites, even some of the sites that you may not be aware of, and also, you know, network and connect, so that at the end of it, you know, you have a better bottom line and you've enjoyed yourself. Kathoci mwanya muno kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithia bekinyanilia Nteto cia Weru Thaa mwanja ntukeru aringa kwendera kaita kea na ntukwinjia yo URETERI mobia murongo mwene nyambito wa WINNIE wa Kinyero.